Hello guys, ndashimira kubana namwe channel ya Watch Update. Ngiye kwereka uburyo bwa kabiri ushaka gukora amafaranga yawe bwize. Ubushize naberetse uburyo ushaka gukora amafaranga application winjira Chrome yawe, Chrome ukandikamo Wintube, muri kirere Wintube ntihagira akagucika na kamwe, ugategereza Wintube.com kinjiramo. Hano kuri email yawe ushize nabetse ko nabetse uburyo ngo wayifungura account yawe. Tubikora twihuse kubishyiramo account yawe ufunguje ku cya mbere nabetse no kwishyiramo ukemeza. Urabona kangaha amafaranga nagiye nkorera, urabona ko ngeze ku $22 n'ibice 26 video n'amafaranga barirwa. Video ya mbere ibarirwa ibice 40. Video ya mbere nuko imeze bifite amasegonda 38. Iya kabiri video ya mbere 32. Iya gatatu harimo akabazo bitazamo ibice 50 na system yo kwamamaza. Iya gatanu ni 50. Imeze iyo video ya mbere. Kina video ya mbere ukakina iza amasegonda 40. Ubwambere nabetse amasabagwa ubwambere nabetse igihe baguha kugira ngo wongere ubashe kubakina izindi video. Muri hangana hari kuzamo utuntu tw'utubazo 23 twa 23 yarangiye mbanagiye nemeza muri telefone y'inyanganiraho. Bategeza amasegonda 28 akarangira muri kire neza ku buryo nawe ushaka kubikora neza. Ukwikinnye bakubara amadolari. Ugiye ukina video bakora amadolari, amadolari 3 bakora amadolari. Kandi amafaranga ajya kuri account yawe. Nimaze kurangira ntabwo utegeza ko iyo yose ukina kuko yose ubona igifite umwanya. Urabona ko banyumbwiye ngo complete amasegonda arangiye irarangiye video. Ukomeza ukamanuka yamara kurangira amafaranga araza akiyongera kuri account balance. Amafaranga itajya hano hejuru iyongeraho ndaza nabyo ndabibereka. Account warafunganya mbeke n'uburyo akina video ya kabiri. Urabona ko nako amaze kwiyongera amadolari maze gukina amadolari 22 kina video ya kabiri video ya kabiri ari ibice 32. Urabona ko bagenda bakora amadolari agiye atandukanye ibice bigiye bitandukanye kwamamaza kina video ya kabiri kina video ya mbere. Urabona ko ahangaha iyo umaze gukina video ya madolari ya bice by'amadolari baba baguhaye bigenda bikiyongera kuri ariya yarariho kugeza igihe amafaranga yayuzuriye. Nzabereka uburyo ushaka kuyabikuza n'amafaranga wemerewe kubikuza ingano yayo. Wana ko byoroshye gusaba bitagoranye cyane. Iyi application irizewe kabisa. Urabona ko urabona ko amafaranga yegereye tutari yatanzabirikamo ushobora kubikuza n'amafaranga wemerewe kubikuza n'amadolari ariyongeraho. Mwihanganaho kana amafaranga amadolari yongeyeho 33 n'ibice byashaka kuri mobile money wabasha kuri banki 93. Yego mwakina ngiye kuyagatira video ya gatatu tunayikina iyo igira amasegonda 38. Nategereza ko irangira yose ya amasegonda arangira akantu kirangiye kuzuye. Bana ko iyi ngiyi yo 38 ifite ya mbere ifite amadolari 63 n'ibice iya kabiri ibice 32. Yego ngereza kayikina amara kuyikina rero irarangiye kongera ugakanda complete. Niyangana ko ari kuzamo tubazo maze kuyikina ari amasegonda yarangiye. Ntabwo utegereza ko ikomeza kujya kuko irakomeza igaplayinga mpaka 23 amasegonda arangiye uyivanamo ukajya kuri step ikurikiyeho. Urabona ko amadolari yongereho 23 n'ibice 76 kandi amadolari ibice 42 kina video ndayikinnye
aya mafaranga yaba aguhaye ajya kuri akawunti, akajya no kuri balance akwereka amafaranga umaze kugira, akajya no kuri konti uba warafunguje. Biba bisaba ko ugomba kuba ufite interineti wizeye kandi ugomba kuyivanamo itararangira, ufite telefone yawe ikora neza, kuko hari igihe ushobora kuba. Hello guys, ndabashuze mwebwe dukomeza kubana nanjye, ko arahita yiyongera naho ariyongera. Ubu ni uburyo bwiza kandi nzakomeza kubana namwe mbereka uburyo ushaka kubyaza umusaruro telefone yawe ikakwinjiriza wibereye mu rugo. Icyo bigusaba gusa ni interinete ihoraho uko ugiye gukora amafaranga kuri online. Nzakwereka ama application agiye atandukanye, nkwereke n'amagame ukina agiye atandukanye ushaka kwinjiza amafaranga. Ndakomeza kubana namwe, kandi utarakora subscribe yayikora, agakora na share inshuti ze zikabibona. Ufite igitekerezo wanyandikira muri comment, waba ufite inyunganizi wanyandikira muri comment. Nta kibazo, nishimiye kubana namwe. Ko video irangira turacyakomeza, iyi niyo ya nyuma. Video ngufiya cyane ntabwo itinda kuburyo ushaka kurambirwa. Urabona ko amafaranga yiyongereye cyane, yiyongereye. Urabona ko ahangaha bambwiye ngo successful completed, you received $0.56. Urabona ko video zarangiye zose bamenya amasaha 23 n'iminota 54 n'amasegonda 53. Ubu nirangira bazongera bame izindi video nyine mpaka amafaranga nshaka amaze kugera ntemererwa kubikuza. Iyo utanzabereka uburyo ushaka kubikuza amafaranga yawe n'ingano y'amafaranga uba yemerewe kubikuza n'uburyo ushaka kuyabikuza kukugeraho mu buryo bworoshye.